handing over process turi nonto ngwira birabitite iwaka that project rangi bumwe John Paul inderito wananchi bako kwamba kwa dhankireta Huduma Center ndene maua bayu mumbita kwa dhankithiria construction ya that Huduma Center na birabiti arukete yake ni handing over na kunenkro staff ikienda that Huduma Center yomba kwa dheke operate ndombeta kwa dhankira wananchi tukomba kwa dhatuku elevate this KMTC ikienda yomba kwa dheke ikio facourses ya nursing bayu tumbita kwa dhatuku achieve na munonkiruki mumbita kwa dhankina kanera a school bus kuma ki president wetu William Ruto kiendene ya that KMTC ya maua John Paul imumbita kwithira ngia achieve that ndene ya Igembe South tukomba kwithira tukiona tu sub counties tukona sub county ya maua sub county na Akacho sub county. Maua sub county ina Kiego ya Ntobochu ina maua na ina Meru division. Akacho sub county ina Akacho ya division na ina Kanuni division. Na kia those two sub counties mumbita kwithira ngia aka those sub counties and quarters ngaka Kanuni na mbecha milioni 50 that is sub county and quarter ke kudhiria ngwe na ngaka sub county and quarter ya maua irora tha yu tweterete budget ya around 27 million ikenda tomba kwithira tukithiria that project mumbita kwithira nkiongela other divisions and ne Igembe South constituency tuita launti ya Geka division ira tu ni ori tina arora na tha yu kintu kirora mbeterete yake ni kuthithia operationalization ya this administration unit irora tu inacho jemena arora tayari mumbita kwithira ngia achieve another location uni a new administration na ki that location ikethena another two sublocations iri kaomba kwithia siete area wananchi pao isitoshe ndio tonyo wore the first year mwaka ni wa 2022 indombre kwithia nkiri carpet barabara ya kuma rent canteen mukama wa arora mondan tu na imenyekane u John Paul uwe indombre kwithia ngitonya barabara ya kuma akromone maua mungaka angeta kikena nonto that was the request ira nombete kwithia nkiri request mwaka 2019 na yomba kwithira kia achievable mwaka no 2021 mbati ndomba kwithia nkiona mbecha mwaka no 2022 2023 na ndomba kwithia nkithithia barabara yakwa ya kuma rent canteen mukama wa imenyekane John Paul ndio tonya woro mwaka ni 2022 mumbete kwithia ngikira tamak kuma maua girls monka basin na barabara yo tamak ya sasa tha yu imenyeka ni mumbete kwithia ngikira tamak arora annex na tha yu annex kwina tamak bando John Paul mumbete kwithia nkiure mbecha nkareta modern market ndene ya maua na that modern market tha yu ngwene kuendelea na ingwetikia ora tukuendelea tukomba kwithira tukiariria mantu ya kuhusu utongoria na mantu yarora yaomba kwithira antu bacie baniayo ki utongori no ntu bitu kumba kwithira tukiuria turiuria for posterity bila bikaomba kwithira biete thi wananchi betu ruari na inya tukwira John Paul akethia atingwine ki mantu ya electrification imumbite kwithira ngia achieve antu anene muno nontu ki last election antu baba ingi bira bampura ira stima but so far so good no tuitombete kwithia tukithithia project imbinge muno stima ki last mile connection na inya introduction ya new lines kana new HT line irora tukumba kwithia tu connect wananchi betu ba Igembe South constituency mumbete kwithia nkithira na mantu ya TTI ya Kidani ya Kidani we are opening now by September the you intake ni kuendelea na mumbete kwithia ngika wirana na wananchi bako ba Igembe South that nkaomba kwithira ngi sponsor ana ya narimwe ndene that institution mwaka yo ka mweri okenda turura this institution yora ndombete kwithia nkiwanga sponsor na 50 ndene ya Igembe University campus na ngachogere murunka no at least Igembe University campus the you coops ndombete kwithia tu watu anya 80 twa aritani barora bakwenda kwithia bakithithia courses cia warimu na nka ira na betu ba Igembe South constituency the you to an institution within Igembe South constituency ira yumba kwithia tutethia na nchogeri nya governor wa Meru county nkathimi muno no at least after ndiko kumba kwithia ngiskumana na this university na we omba kwithia tonya itukumba kwithia tuitethia nikenda tumba kwithira tukitethia this institution isitoshe ndene ya maua town kwina mantu yendelete kuo ya mwantu bakuwa this project shanjirire kara yenkulika na tuina deputy president then William Ruto
deputy president itu arurete sewerage na yao na sewerage to murura na president William Ruto mwaka ni 2018 that project ya phase 1 itrombere kwetha twetarenge na William Ruto tariki yire mweri gwena mawa na araura na tweta torura project the iraita wa last mile connection irora yo connect nyumba kwa nyumba project irora mbecha kuma kwa Ministry of Water mbesa nkiruki ya milioni ya mwere ya 50 na inyanya na ni unfortunate na inya muno kuona tuyatongore bomba batetumaira kiongo no ntumutongoria kuita akiwa John Paul kuona na rais kintu kinene kirambere kwitha kiromba isiwa ingwitike mutongorio wate kumenya ni atawa no ntu kintu inya ukiaka muchi kintu kiroanjira iria akyo ikioro waka Igembe na ndenda wananchi bako bachunguza muntu uyu whether sanitation kwawe ni hata kukari before atwira burora town ibati kwitheka no ntu this town katu kwenda yomba kwithira ikithera na kena mawa yomba kwithira ikithera that last mile connection ya sewer line ikomba kwithira ikithithwa ikenda ntu bonde bomba kwithira be connected na kuntu kura komba kwithira kukithira na isitoshe this sewer yanasia na mantu ya rui na baraba kulikana itware na waziri a very hardworking waziri the youngest man in the cabinet ya Kenya itware no Meru na araura last week but one tukia ila chamanto ya ruwe ikienda antoba maua na antobe Igembe South constituency bamba kwithia bakiona ndui na mumbe kwithia nkiwa teto manto to wake to kai to kumba kwithia tukathithia manto yangi ya maingi na anto bamba kwithia bakiona ngwira to kuendelea acho manto ya infrastructure manto ya barabara itukuthithia iraita wa routine based maintenance na kaurinya mbesha mbiondi barabara ira mbati kwithia nki maintain na thayu nguyuni kumba kwithia kiendelea ruari kwina muntu ora mbete kwithia kithiulunga ndene ya thiru na eta akachia wananchi ba thiru apera John Paul atumba kwithia buthithiria barabara muntu uyu iwe wanenkeri barabara yu ya thiru amba kwithia kithithia barabara yu aya aithira Senator Meru mwaka no 2019 ndawa contract uno nto imusiasa ngo muinga ndene ya barabara yu 2019 amachokania uni etaona waziri wetawa macheria then wa barabara ya ankajirambira within 2 weeks akaomba kwithia ike machine no aike machine etare mwingwe ya mjamaa uwe ya murungu amutethia kuma tariki 11 tuina president William Ruto elect mweri okenda tariki 11 na arwa mawandera president muntu uyu ke omutia ruone mwangu president eta mwibiro ke awa mwangu ya waziri president yo mwangu ya waziri aha waziri wa agriculture kwa waziri wa agriculture tari tangweshiawe kurtangweshiawe uinte atonyana na ngweshiawe na mwirende that this is the time umba kuithira twitete ne tukathithiria antu bangu muntu asilaiki ngwene ndendelea kwithia nkiuria mbecha mbati ko twika muntu atikomba kwithia akirita ngwingu unfortunately muntu no mbete kwithia akyo ya loan na barabara ya thiru akiwa eta kuthithiria antu ba thiru ngui are mbecha atari tira antu ba thiru ngui ruari wo kumatuka thiru wita kwira antu ba thiru barabara yenu etithithwete in budget ndimwire winkara ande kamiti ne budget pura yumba kwithire kia yua imbichi na inu kumenya ni tumimbechi tikumba kwithire kio no aroriri no ntu kumenya muntu umba kwithira aita kangara mbiro randa chikira ke barabara eje na nkamwira na kulika na tariki 11 mweri wa 6 barwera andikire tha mwanja ya kwira contractor umbite kwithia akia wa subcontract ya kubwite barabara kuma maua athiru Meru National Park au me barabarene na barua ninyo na kaomba kwithia nkimishia na wananchi ore itari wita no ntumenya rimwe ibubu watu kethe atuikana werune muntu uyu akandika barua ntu yeu akawa contract au me barabarene with immediate effect na no kumenya bibi atumete we contract au me barabarene ikigetomi no ntu contract awita na arora athiru athiulunga no kwe Jumatatu na Jumaine hauria barabara ete barabara very simple na hata barabara ete kuthithwa au we yake autonya barabara ne wa amirita ngui muntu wa contract au na ite no ntu na kuthwania barabara ira emithithie cash cow ndimwira amwe member of parliament wa Igembe South constituency na thairora nkuwa ikuritira wananchi bako ngui wananchi bako no monga baritiro ngui na my brother John Paul utimwishie
lakini thayo kwamba kwitha wimenya nonto no monka wananchi bako bari turungwe nante ku entertain ringi nguka bira ya maingi muno gutethia inya thairora wenga wanguine kiaibu ngakwira ntothithia committee you favor ndeta ki president William Ruto na mwira antetheri tutethio tekengwa na aibu lakini wewe wita kwinga kwira wananchi na arangu etendelea eoro juma juma tatu ngwi ya umbere kwithe kianjeria eoro bush clearing irendelea vayo contract ya barabara na akirita ngwe kwetha no kwenda ito muchumbure na vayo ntelenka na werenge completely na runde kwa rende John Paul nonto mea manto ya maingi wetha irawo kya ilio kona John Paul ya kayo mubua ya ka John Paul atumba kwetha akirita ngwe na ureke wetha kirabune wetha wera anto John Paul no monka ne akare akwana awa wetu mirambe chaku ukaboe maskini kena John Paul ana my friend John Paul ndegeru wananchi ba Igembe South constituency ngwineje na wananchi bao be umpangwe eshimarira ndibaetere nene ndiberete wananchi bakwa banthimire na mathitho yakwa so kwa tweka ngwe ya Igembe South ka barabara ya kuma mawa atheru Meru National Park itumba kwithire kithithika nontu bwaku au thayo indaombere kwithira nkithamba njara na ndio anteka matamirio muntu ungi kwetha no remeru ngwe my friend kila mtu aye msaraba wake ailia Pacific yombe kwithia akirita ngwe ya thiru na barabara eu by August this year anto bagetha be kwa test that barabara ni kumba kwithia akirita ngwe no eto weka ya chianto sijui barabara eteke irimbia nonto kuina loan ciaku urite barabara ye my friend utomba kwithira ukiria loan na barabara chianto na halafu weta ukikumairi anto no kimbragi John Paul na rwan kuthia tandithia ata kuntu kurora kukumba maendeleo ya wananchi ba Igembe South na hara wananchi bako bakumba kwithia bakibenefitira na wina ukumba kwithia nkithia ata na tumbe kwithia tukiyeshimianira urite ngwe ku John Paul ndite kwa wananchi bakwa bamakire mwaka 2027 yokinya na mwero bwana Mandera mheshimiwa nini okaraitheri